Новый. Мамам телефону. Мына нанды кармап айтам го. Оразанын күнүндө. Мына рахмат балдарым кыздарымна. Аселим розы крышнеме кылып. Эдилге утуп алды. Акчасын алганмын да. Новый. Рахмат. Силерге ийгилик. Дайыма ошентип эле алды да. Canlılık жүрө бергиле. Биз сүйүнүп жүрө берели балдар. Мына эйкен жолуңар берсин, багыңар берсин, тапканыңарга береке берсин. Апама насип көттүр. Sen geçin bana gufset attın hele çok da birlikler koydun abi de. Anne sen oylon. Şu aldım. An gel al. Sen ben yemek kıldım. Ne zaman da? Orası öldüm. Öyle olacak diye. Ama nasip buldum da. Çok çıksın da. Bunu kadar veretkin sana. Baba.